tubatangirira hantekaniza ekibonwomu amabara Julius Kyomwendo musajja omulisi omwe abamoli nyina n'omuhinda kati owenkende Jenlini abahole ebintu biba describing halaba hinda abahole kiki ekindi kibamanyira halaba hinda batugamba tutuswerwa wewe nikompura ni bagamba araba hinda baswerwa tuswerwa kimuntu suwe kandi tugira nemigisa yesente tutabarunga abahinda ekintu kikuru point abahinda tutabarungi ejo point inkuru kandi abahinda tugira nyashi baita araba nanka kilani zonari muzinamu abarungi itabahinda tukayingurana kandi abamoli banyina nyo batabarungi nababito mali ababito nabita batabarungi mali batabarungi era babita bokane omukama tini baba omukama antini baba bito kandi turagombinga no mukama atokusekaki akusekaki tunakiyo kubeta abahinda tutanitwe era abahinda juu bahinda kilani juu era tujja kuruga naitwa abalisa nti abagamba ninyo president wabalisa munsi yona nayo nta president wabahinda munsi yona nyabakulira nyabakimwe handikisa abalisa ninyakuhandika mujemba handikise buli kimu kimukona mujemba handikise tubaramukize nyo nabakutuhondera hamukutugwa itugunwa Kitara TV entekaniza ekibonwomu esaha ziba 11 za rwebage twendo tinze 11 twendo tandike naito wiki mu vibe kurungi na kaseka hamatama genera mukiya abantu mbaramukize nyo nambali mukakundulira abantu bange amabani nyo Jenlini wa viewers mumanyire owobukaito wa viewers mu what sichali muje mupagira abahinda bange nabamuoli nyo nambenda nyo tinkusorohora tinkusorohora baire babulikilani yo mpagire wa tribe tingira mbuzibu muje mumpage nyo mwana wanyu nabakayiba inywena muje muhagire abakayiba nyo chali mbendera kimunya nyo abakayiba nyo toza kunyawo tukanye buli shoyo nyina buli mukayiba nyo mubazo bambi mbina nabakayiba nyo no twatuli batano tosikomuguha ijo mpagire musege tumunyirize kurungi yego mwebale mu birthday yange tugire yo birthday nyumirege yego tubesege nyo yo tumuziga abantu tubaboinoga abandi tibayizirege baita bayizirege mwebale kujja cyali mwebale kujja wewe no kutuenda lavi mutolekizige ni nyingi bage nyingi muno abantu baitu nkaba smart photoshoot kaba smart nyo kabuza kasiga zikanukanka mamulinga basiba kunyepikira bali mu inbox yanga kandi white yangu yomusiganga yo kumetinga kawaita abakunyepikira tibajja kundi abaleke timukundia mali ato obuzibu hali butahajeni na arona bana kwepikira no sagamba anti ko muliye baitu orugambo obanokia mugamba ikigambo nairuka na kigambo oli no gambo tikikini kandi wakindeze kintu kisigali ku mundu tukwenda ebintu byankutuitwe bintu kuli basa mahure nyenda jeni jina nyekirize tukubyenda muchuleze eminwa nanye nyindi ndi orugamba nayo buraba orugamba turasobolangana kitujja kubalia inakuba iwe byama ibintu binakusigara ndakusigarayo that is it must nkuba kugambira nkwenda kulya ntipaka no gano siyona no kimugambira ati niko kuraba otangiye kubatina nyumba tinira kimu mali hatangiye kuyikomoroza umanyati onu orugamba rwa hati nkwenda kutandika gagenda harairo uko atala town hano bana bakutina abo kuba town hano bakunyekengera baita hatira tatulisa town hano okwano kya kimugamba kikurale town yone kimanyi jirasankwa ini jirasangambiro kandi no kimaze kura muntu Julius nyo nkura omuntu akujja kunkwana akona mbu account yange mposting eyo ndero murali yayo nye kuteka somedia busayo bikundi bisadi mwana mutu postinga bya ukiali omusije wonku postinga na komekenga shiwa hanu ndistede okozero hoya kana wonku postinga nabo kubugenye butukwa tubulire okungu postinga bati bine bya manya boyfriend and girlfriend mama mbeni samusala pressure musala akajanja mukabusuke mukakendeze yego kiro kinu kwenda kuoki embuzi yange bakampe embuzi ya birthday bati boje banyina nenko kunyaka kyati ziri 3 mbeni sabo mpoye muna arona mpirege kureti ya bia iyo birthday tukia celebrate
celebratinga nyenye kime birthday tinkagimaze nanyo nyonchi njase ati nina embuzi kuba nkutoze tugyokeze nka nyakutoza hogyokeza era tunakutuyiya abantu tujja kubagamba tujye tubagambire katusoke tutumbe akasifa karungi mwebale muno obusembo arona mpikyala mpayige t-shirt eno bokurandi smart na bali bapale t-shirt buke mali pati boje mwere t-shirt wati yogondeze mawe kana osingiro bali muno mali nkuyenda kusimba abanywani bange kuruga mu USA ho ara anyina abachali bange abakongwe nyo kandi aba US center barolonyo timeyo bati munyenda abantu binyu kameze kintakarole nyina abachali bange kana namba yange rohabayo nyina abachali bange ababaire mu Uganda hano bali bakongo ati bagenda mu America ko banyenda muno mali okusanga ga message aka mobile mano gabona wana akasindikire nja mu inbox yase nkata ni wagira omuntu wakala ka screenshot no gamba cyali kwenda kubasima muno iyo nanyongira omuntu Julius abantu bana nyuma ininsa bachali mukise kingi nteza amaju mutima nanyo mumpa yakasente Julius mulike muheza we umukufa Julius mulike mukuoleka mukusorora atato yo ira abakwa baina bakwa ni bakunihiramu kwa achali bampeyo ijo eri abaze nkanyenda batamiza mwaye buzabuza nyo kugambya kachipaka kamukanyihawo kandi nkanyenge kaba hafu yenkanyo kaba hafu katinya urambo ile ukasigaire mugati mbo wasaba rokobum baitu arabana bateire tatebwa biminati made byagiro no we bitsoizege muno oje minati made zibayo ganke ati bagimba chikira kwana nyonta omuntu wa minati made omanyi era bagimba chikirire cyali baitu minati made zibayo era rono mwana kikomenting ngiro yagabo minati made mwana biya bubairo tugeze kuramaga tulakora so maibale muno kwenda kusima abantu nywena cyali lavu tusime kemi kyaba cyalaberoga era mbintu byekeke ni watu kwasaganizege buli kimu cyali bamba yebale ngamuga byona bikwasaganye ngagamba cyala tamunywani murungi bambi kemi thank you so much kemi fashion zibambi go bale tuyamba enanka ya sister wa yadi embaga ya December yo mu December baitu ati tuinamuha yakasente nabya kupulejinga yakasente December ibiro binga kandi tuinakuba yo tuinagenda tuinakujwara oinagira gomasi timara anjiweki ntogira gomasi mingi hanka mwana gomasi ketagulika ye mtoro sanje nuko ndi mtoro inga tufune gomasi je ni naiwe auto bwire bukiyali obwe mu December nanka yo nkwenda kutoza date ya nanka yobugenyi date yo sister wa misa ine ibaranke eri yange na bakumeta kiyo muhendo kiyo muhendo bakumeta kiyo muhendo Silvia yego obugenyi buri biro kwezi 10 batuka kuliye nyama tukakuliye nyama 13 nyina so na support zanyu tukuzenda butituna buzibu nyaka sente mukatira simye nyumu nyesige tingina mbuzibu 13 nyina na KMG Awards mirigeno meeting zikyaliyo so tubaramukize nywena kemi atinyowe ukyabaza tubaire tusima abantu ababaire birthday mbaramukiza abesikaba kaka Smile noleke ma ina plastic smile ya face bazikaka muleke kaka Smile obuko ina toyina ikiriza buje mutu no seka no gira mumote mbani sabo ko tena tuzjua ile mbani sabo seke no kihira mutima ukengere Smile giye nyuma no gihira mutima no seka no moyi ukengere bati bigeno kimanyire twina abantu bangi muno abatwebalisaho abantu baitu batakutwe era muri bangi muno naswekerezaho atakwenda najena gakaro bajina kubaza nagaruka kandi hati boje kankugambire mukuba mutakutwetaga mutakutwenda mutugambire because tunasaka bakino nyesi banyo bautazairwe nawe nyoje no kundora bumba ntakwenda nkulikizo ti nanye tinkwenda nkulikiza tinkwenda kandi yonje bahire no kuyamba no muntu bwemba ninkwenda nkulekya tinkwenda tubajiwa ile batatu wena muleke yo mutatuwendeke mumuleke baitu mutuolekye mutuoleke muleke so that obutrantu sindike enkuba eyawukanize etere kurungi atali kutera nebuzabuza etere kurungi manyire hati oli munyanzigo wenyini buje muleke tuweserekamu buje mwana umuntu okuro mutina kweserekamu na iframu nywani wawe nasekana amutima taka kuendege odi nakafudi nakati ati ni baba wakushinga abantu abana kwesikisiza ntamanya kuwana musajja wawe buje nkugambire abana kwesikisiza ntamanya kunwa genda na mubafu mukuroga no kurogera kimu nenda kusirani ichali notekereza cyalo no munywani wange nyombara mukizaba kutera business yange yegwe inkubolingira bajikiza tejja kugwa ati jeni nkubonge jeni kankugambire kintu kino
abanyanzi bwati tuleme kubatozaga mu bantu abali harayira era abanyanzi bwo baba hiki naito banywani baitu bonyini bano ni baba bani baturuga buli nkagamba abantu nyabagamba abanyanzi iwo kimanyira abanywani baitu tiba tusagika no tusagika iwoni oyini waba manyi weakness yawo yokukwata ugonde abamanyire Julius mnamkwatano obujiko bamnyumize ebintu byawe amati Julius ngera ine kizibu nanga obunda musettinga bwire buno ajja kuwa amani no bwajja mu business munywani banywani bata bajja mu business benda kuwehora tibenda kutuha kashi tibenda kuweza kashi abantu abakola nyo bakanta kandi munywani kandi wakubaire munywani wange okubaire no mpaka habo kwa kutunga sente ndiwo nja kutwara out niwo nja kutwara out kandi no kubageninga munywani taidena kubageninga yes abukuba ka sente tukalya hamu nyina kurwakurana newe ndosemererwo baite munywani wange kujja nkuhole no kunsasura ni sente nizitutabura ngere takundangira nkamaze kusabire nyo wenta banka nyoje nabanyanyi bange tinyenda kubahora bojo yenye mbagamba katusigazo obunywani nyo kwa relationship timpora nyo na relationship kuboki kumwe usije kuja kungwana nyoje ni timpora urujitula ka business kati tote example hata mkaso bana na sente rampora nyoje na sente nyabanywani bange bona bempozere sente banyagire era mwera mukutaka banyagire nyarona yangambire je noteza nta banka uko nanzihenka uko nanzenze heme mubikia uko nanzenze hembi uko nanzenze heme tinyina zo tinyina ijo koleki okoro nyingambada niko bilibiti omwana agamba tinta banka nabakora mbaka tizibaza baba za bahwire zaidi nyanano kabantu nyabantu nkabahuwanyo era tujwaino kuyamba jiso muntu omuyamba nakuhemukira kanyo amazi majuri singambire bantu baitu nyo okuroranya mazekiro abantu abatusaba emirimo abantu nyo mukuhemura omuntu akoma kufunira omulimo no muhemura bantu nyiramba ni saba obokubano ndo mulimo kufunire cyali munganyire mbihoiro mukutswaza muno cyali je nifunire omulimo amaze kufunira ogiye kuli okozire emisango yawe omamaze ko bingo takikugija kumbaza je nambingisiza mulimo je nitakunyendese cyo kanyo nyakufunira omulimo sinya bantu akonozo omulimo tiwandiko zeki tiwandikufunira okengeti nyandikufunira bato omaze kufunira omulimo ni wafune ka sente kawo ko tuwampa na kasimo gamba jeni wabali kufunira omulimo omaze kufuna omulimo ko bingire mbuje na kambi baita abantu basima nyabantu mbahoiro abantu jeni tibasima basima ofuire akazi notaka ule basimo genze ebirungi tukola manya amakulu geyo lekabyo basimo genze bantu nye muri babi Chonga nyokwenda kusima abansimire ninkyali mu mezi. Na nyokwenda abasima basime ndi mu mezi. Akasente kawo campaign kale ninkyali mu mezi. Ntabagambe jiwe. Tubajiwaire manya ba MP abo manya bo habo. Bojo mara mfawire muri Julius. Tokora nkugambire Julius nyina na iPhone. Tingira iPhone ba MP banga barungi na bali mukali oba nankanyo kitongole bine bye politics nyonge na nebigene oba biro tingira muzibu. Nyo nambe n'abantu bakama bange. Batu mbeni saba. Mbeni saba singa afune singa eseneza nyo musigazi yabako somedite bintu bikaraye kanu nkankarabyo ota bwire buno kwende buyambi bwanyu bandange bino mpangiso mudana mpangisa amahanda mpangisa ekisika nambala abantu barabaka business kangi niho kata obukuboli MP no lindafu abakito je kwampangire duka abakino linda afu ni bujita yo kulitesa milioni zawe 5 bakoloro furuona abakino ndimenda kora mahuli mukona akora nyama hone mongeti nkugene video nkone saturating esiona nyewe jeni tiko na buyambi baba MP manyabo wati nkwenda kwenda kutwara mwa director wawe Princess Diana chali mkazogo mwenda muno ya kutwara ntwara yo bojo mkazogo mwenda muno chali akokiyeyo ayo kiyayo bojo mama wange nkwenda muno wakitinisa maiza yo kiyayo taba hansi yaga na yo bojo mama wange nkwenda muno ndoko kwatina ka business kanga kusimba kimungu teza na amaju ngiteza obanja muleta business mulete njamuleta princess nyamukwatira business mama wange tingina muzimu princess njamuleta nyokasa princess bakukwatira business tingina muzimu nekiro neki nyona tutatu ala abantu abesimbiro abaine emitima emirungi Princess Diana agiro mutima nyo mumanyire na iwe ndio nyasome premier cyane umukazi go mwendera kimu umukazi murungi tagira kizibu bojo umukazi onyo nyegomba rujunguru wayi ntakaire muno kuri abahero mbangereza nyama mangi nyandi kusabira connecting yo kubetu kandi bukamangira mpeza ka business kandi manyisa bo supporting hanu nkwatiriraho chokani mbeni nyina nkarabyo kandi kanti kukuru obuturafa abantu nyumurike kuri tesende zanyu nyono muranzika mugutiya kambale banzike mugutiya matimu wanyendaga okenge nyona abana bange ijweri bagaba Ronero nkamuhereza Princess Diana mali kandi nakusomera premier ni haka kusomera Princess Diana nkamumuha mali nyakwata Chanero nyamuhereza Donald Bategeka otio nyakwata Chantero nyamuhereza
Obama. Otyo? Yes. Ati kani nyonda agaboha. Ati kusigange yonge tena obwege. Bategeka Donald baina nanka Mandela second. Bena se ati kani nihaja kusomera Mandela. Nyoba joma ni saba tingine ogaba tingine oba mu kwatito. Bayinga enkai nyo mu kwate nyo wa mukono. Tikyali kiyambo. Aha. Nyomba ni saba mu kwate mukono abo okuba kintu kyokubanza. Nayo nyenye tinkesobole kuzara yo mwana omura kwata mukono. Ati nge ntakasoboire mbesanyo mukwatanya mukono. Ati Jeni to kyali tukyali bamufuna mpora. Ego tuli bamufuna mpora. Tutina kiyambwa. Ati nyo ati kankugambira okundura saha zino. Ntahamfuzi. Mfuzi. Nyenda kunkwata mukono. Ntamufuna mpora ntahe yange kyali ya hansi. Nanyo hasi muno. Ati kyali nkuba nyenda kunkwata mukono andere mfuzi. Nobo kuranta nyikara nintura amaziga gaise nyo akafua. Akafa nkyali kara. Nkyali muto. Ati kandi bena kwata kima mukono. Atingira kiyambwa. Nyobo jema ni nsaba nanyo mukwata mukono kyali. Ubujinye princess urabota bihule bigambe ebyo. Boje bakandangira bonto yergo yegamba ka business kanka tito. Akanamanya business ngeta muduka mpangisa muhanda. Mali saba basuwaze mama wange rugayo. Bole kiyamani wa mayiwe. Aboli wange rabolo. Aboli atahaniwe. Aboli meni saba rugayo mama wange. Ati aba politician nabandi mutahule ihali. Inye bokuba ino mutima gurungo gukuyamba. Tujja kubazaho nayiwe. Ijonya minyo kanyo kinambuzi bokuja mudara gwangalo kanyambo kanyoki yayo nguja nitazama nyini kusimama mteta wange nikora. Atata aba politicians abatahikirwa. Bali bazibu muno. Wama. Sikano kwa tasimpo muno. Mwangu. Atamwangu kumuika ocha tegea kizibu. Nobo bano ijaga mbamu muleka ije. Tagira mbuzibu. Yatu kuramikizo mama wetu bale kutulinda bale kutunjiririza. Twaramukizo muno. Ati arona anabantu abandi abakugenda nibadibya muno abasajja babandi ntabo kuba iwe obufumbo bukakulema hati obufumbo bukwa kulemere tikimanisa ati nondi bujja kumulema alikagako emigise kwaukana yuka jene bisirani byawe emigise kaukana nogenda bana kasajja kiyasoirwako kakainamuki niwe yayendeze ati ngambe kula Julius buli mkaza jeno mugisa gwaye tokuramba musige woga ati akaba munako akuina omukazi ona jakujja ino mugisa no kusinga kugwa bayina kandi ati nekintu ekindi muleke kuteeka ebigambo byanyu mulavuza abandi muleke oruga muleke okajanja abantu mubaleke bendi bantu bawe mulingo bakali oba yendeza oba wekisati ata oba yendeza kujwara abagaiga hale no yasimire mu bayingi no yaronzereyo yuka ne okaboloha ariko mekikusinga kumbihiza amanda kujuma relationships zaitu nazigwa amanda kugaba jena yende woti iwe nyini na waye mungambiga alitomusige aleto wandi takusamuleta mu bantu okenge mwina basige banyo mukwenda mu tokusamuleta mbantu wode bagamge mulete mulika abantu mutira abantu mu maiso ke business muihayo tasobora talaba ati jena araba ku dating ebiwaiziko okengere kina kiri kityo msanga nabazaba abandi nabajuma gunusa nugamba nti wo yakusana ati jena arumsajja woma aramukazi we manyira ino musajja wa dating mali omurozerege no tasacha no kumuihayo cyali mabanu bakani mutafayo mabanu abasajja abanyesirenda zinu bati ata abasajja banyeta munenda akabina kagandi katako keposa bambi ato arubatati asanga ngo wasindike yake na sindikati na robot zinu batata bayitani guguma bambi ikiringe bakora koziki yo kwenda ikaro gume kila genda kuzunga nkabisikia mani ngeri bakora kile gumira halo gugumira oiro to kubasaba abayisikia tauni hano bumugenda out omusajja kuteire maka sente mu posting gina babatwaire kintu kikurege baposting gina babatwaire mugani mupostinga good foods mbusenti maimani nawe mupostinge mupostinge hati chali usanga chali tu bantu batwaira out nite tuba ba cameraman behind the camera baitu baje muine naka omusanga ali mmotoka omusiki kwe kwata kaserefia ate takona musika gendemu oli kandola kumuteka mara steering akwe kwata kano ate my man has taken me out gamba nakini nyoka gamba ita bamuntu manyira ba expect emikono nye kisongo mpostingo mkono ningumanya hata akutina kupostingo mkono ngomusaija bajagukenga nyonyo no musika yasinje kisani kyo mojo viewers mkono nyamunga man ogo ni wewe nanga nyonya no ndiye yaposiri juri chali wange yamusubasubeka nyamukenga nyamugogo nanga okawa musomere obasoma nanka enkojo kiki nyowemba manyire ati kusana sana bakupostinga juri yase bode bakupostinga emikono gyongimanya tukole challenge bakupostinga ndaku yeye omuntu wikara obumanyirire
ati just bajye basako mpasingana mukono tagumanya mu byara byawo ibire binge bikajagara bikajagara ngayira no bakupostinga ebigere no kupostinga ebigere byange ebigere byawo bina mulingo byakuziremu ukengere baitu ukalibwa henjunza mbuto onyo enjuza zikandi yawo mali zikandiraho kimu bakanti abaliribwa enjunza wewe ebire bitu baitu wakire enono zawo zikyali muti zigira buzi omahati enono ezo zimutekaho ziyamba muno ziyamba zo kaswege nyazino zange bayira bazama bala bali arabalirwe enjunza nanka enono zabo zarugamu hati zibatabata za addition zina artificial zibayambaho so kaswekereza bayi kongera kubajikire enono zange zino za tiziri zange otukane zange zo nyini stanungi kyonka nabo tubatumireho batafuayo ruhangani wakufuga tubatumireho ruhangani wakufuga umwana gato atugenda kufua oboka libwe enjunzo kyali muto oboka terwe enkonge nono za rugamu oina kujwara artificial tafuayo ndio tuga kufua mwana ni mgogo ruhangani wakulema ndamukizoho n'abayikazi abayisiki ekyoke kalema ekyoke tali amuniere cyali bono ikara nobukwata kwatirira nobudebe tubukura chokani wa indress kenge kizibu ita wene sikeli yakulira ine tulema no kusiba aina kubuswekereza matamuba zao cyali tubaramukize na ndanda sale kigoli baina ndamukizana baina enkona zirahirire no kusale kigoli cyali omuntu ngo kukwekule nge basi ati abatubaramukiza baina emitwe kusana emitwe ye basi kasetu wara abantu basi zitwara abantu kyonka kandi abaine emitwe nkegyo bakenge ishoke liko banyumira ati tali yo kimanyiti hali buli muto gujja kunyumirwa wigi era nikingi ugamba hali buli muto gujja kunyumirwa bicha amasoko kengo muto cyonga ishoke liko kunyumira niko kwa mpasi bata bweti kaloto ina nyingi ngezenya pasi yakani nyagamba okwenda musajja awe motoka baitu kandi efese yo yinyete kusakukara mu front seat okenge okwenda musajja we motoka wete face yawe ngero yo looks kusakukara mu front seat wadu bakteyo amazi magali akashikiko yenda kutwaka mu front seat oyenda kabe nikanyirira era nkabagambya kabarumire mbaru atikito kabantu kabarumira kagamba batu muikiriza amazima gabaka manyara ngambire yangamba bati jeni wone bora balize tukwikara ya kubalisa kininga no amazima gali hati jeni kankugambire kino hati okuturanga ita basajja oyenda mu front seat aho teka akana akakwaka nobosanga chali wawe no sirimulenda biruwamo alaka isiko ina arabosanga chali wawe tokusa kusimula ndabirwamo oguteka hafu obona mugakanyija no kingene mwe hati kankugambire buli musajja we nobo ina akaisya karunge enda bachali bawo bakarole ovimbe bonagero vimba aro chali buno bokumaragalira yoko omunkukutu atokwana nakale bakagenge muntu wiwe baino bu Facebook chali aro busibo rabo ino bwiso iso butyo batu kana kuraba isikinyo obuko bwine kiziba mubiri no rambo kikotanga gamusende kwa kwatemo nyoni byombaga bukiyo obuko no rama ino gawo tigaliste boku tigeneme buzibuzibu okenge genda ogulobo obwomo obubaga nanke ngabaga kuwata baga kwatemo okenge oina maino gabi okwenda kuseka toina smile kenga niwo kwenda kuseka kwa kusekera ameno gana ge kwasa kwasiremo talimbu biki bayonja kunsabula chonka mu burungi menyomba za mazima gali nyiti sanago bani mu burungi gena mu bwoma butiba butunda gena mu wirwara bakutikema obwoma mu mayino gaterekerere obukubona smile emfuna ngero rasika museka ho yisuwekere mutatole mesemere yaitu kusanga ugeze kuchakara umuntu akuseka ndibetanga yo nugamba kikikira umuntu oseka ekozona mubandi zitera peta amayina gokwa agakusekesa chala abamuntu wangaka bahanga mu kubicyari ati nikitugambire umuntu okenga obucekebwa wawe manya obucekebwa manya nambalo kugwa anye kuranje ningire ira katinza kuhesa nyemanyire bajja kuhura bajja aha ira kale kusali shwekerera okenge nyoma mbiti impesa bambi nyo era muntu aligama muheseze nyo mpesa no mpulira nabamanyire mumanyire akatojja kungambo wewe Julius tisawe otokuhura ne iraka tisawe weta batati kan konesana niwo bano abasajja abakuleta abakazi munda na bokuba muri mukikorwa nanke kikisagati kyona nikiwo nyina kutoka bamanyi mwana wa Falawa ina amani kulunga akomara kwaha tikiri ku proving amani ngoga ina akikona kurungi arabandi kaba kajanja era kaba kajanja wama mukendezeho mukendeze hamaraka balo inakakasa mutazine kizina kya sisiri lalo ndio bako bana babanja kakasa okino bana ombanja kale jeni akazina ka sisiri batakazina but at least mutatokera kimuna akajanja ngamato maina bayo tukugwa aro mwana wo kusanga jeni
aina nekibafu kyongo kuba no kyamutandika no kyananto okunyita wanyita unya kuitanka amoti we nya kuitanka oine kibafu mbu wanyita mawe wowe wawe ndisambya ndikagadi denye mweke kudupa ontule kagadi ngubikunduma ni 40 mawe baije naro mwana aro cyaro mwana kuruba sebyaro nyaro yantoero no mu America linda kagenda mali nyahe abujinga nyararo ya kandi nywa abahinda ro muhinda yampaire kitaka ekibanja kyaise era kyanyine nkuru yabimpa nkombeka ne seki yenyonyi yampa no muziro gwenkende moje bana enyo aro ijo rampairege ekisaye kya Hoima City Stadium yangamba kuhaire ati sazi naro kundolera ni Newland Road wekisaye okweta ka boss aje mwana ogenda kumuruga wena no zimba nololi wa amani nololi wa amani yono sobora kyokira kamukendeze mutatoka muno wamayo kulora kikusigikira nallo bako wana kubanje toka mukabara bako ali nembe wotoka kakasa anda tirandi road oja kumuleteza kuja kunkonkona akonkone baito mwana wolesero kandi abo basemu andu na mwanda abo kera kimende ndiro mujikizo gambe baitu baleke nakajanja mbu wanyita nyakuita kita wa musara nyakusara oine kibafu mbu nyakuita kwaje semaraba yinda kwekoza niko manye wewe newo yomani ngungu ya none kaso musikimbu toli wa amani mutabule atarona kale kandi nekite kende arona abandi bakusanga misa wena naisa no mugogori wena nachulerera kimu naisa nanga ngomuramba naisa nakuhukira nusana gamba nanga kuteka ingoni uruburi hari kikikino omanyire muntu buli butwabaga oina oba nkoburumi baketa kukenyera onoro obumezi bwani bugenda no kenyera baito obuntu obubambi bubi ababukora mu babuhindure boje kizina kya tera henduruga waha kira kenyera tera nduru batugabire bibanja mutugabire bibanja bya bese kira kenyera igo amoti we wanyita alala mama wowe yesu maizire ngugo maria ndo maiso ene mazinyiki zisirimukire baikanda atao kwisana kutembera uwo muzimu umayikutemba umuzimu tumaya hati nkabana barokoro bani basabira abantu ngabayine mizimu agamba ngugu etagumuro atikanda usano temberwe mizimu obatere nduru omugabo jamoti ontweire rona mpikireyo ndugireyo onyeyo amoti ni hao tuigire ganda ati nabandi bayinatuganyira ati kakugambire bejeni nekintu ekindi nabandi batuganyire hata arabanda bakujja mukahukuka cyara ati mugenda kutusanga ni mutuchwera busi okenge nyowe nkumara kungamba tomazira adiruki eka mukahukuka bayina bibakoze bingi muno hati okujja nonsanga nyo cyali ndintyo iwo kandi cyali bojo basibage muleke we nkabaziki no yendonchwe kandi cyali muleke kweteka ibintu bingi bana inyo mukununga yeba bangambira gachali mukose ibintu bingi yesi unkusakubaza ngo musikimu bayisikimu saka ngo bangu barabya mama yizo batu kandi nyine ngenda ndagambira siyona ngatagamba omumumba iko batu kandi mesije mbanisabe ka bayisiki ovalize point tukoza bintu binu abakwana itwa tubikozesa butabigoze obusera buli tubikozesa no chimbaka sera ko buruna kokakora tubikoze tukakona ibintu bitukozesa nja kunyo obusera bwa karo kana kabachumba kukabakotora nabo buyamba bakanya obunkunyo tikaje kusana nkayi wakose bibazi biri akakaro tuno singakaro kanongisegeti wena twandikoze akwa bakanye bina bayisiki bayine ebisubi bayinani amazima amibazi gimuliki kikoze baito manyire aro mushya ko ne etikoze no ginaka no gikosa kunaba jen bayine abantu bayine ebisiki abayisiki bayine ebisubi bako ebikuruga hanso ko bitakengeka amazima galaro mushya kandi utoki yawe bayine sababa sayije na mali mukali musiko goba ko bane ekiso bayine sababa mugambire ko mutakarugiraho otamuswaza tubentu basamutasuwaza ati jen hura kinu omushimu genzo atasaki kenga ego nyo musajja linyakusaki kenga kandi ni mosikeseza abasayija osabutaki mugambo muisiki inosuwara nyo mungambire ngora atandikota baita mazima galaro musikya okuba mutasize laro musikya kuturuka ekisika kyawo no gamba kikino nuka kikino okuba no kena kyaturuka moina kutoza ka air freshener mpaka katere nabone kalema
bibazi bibakozesa betaro yangambira ba family planning tegira kizibu naiwe family planning tegira kizibu ndeje si wone betako planning ara yangambe family planning ya tegira kizibu family mutagiye kwasa mwine bizibu byanyu tegira kizibu denegera neki aro mwana bwakakutuke ibizi no hurano erumo ndo gifundo urugamba kikikino cyari kalembe nisaba mbayisamule mukoso obuhunga bwa muhogobo kameze busisi yanehura obusete busata bikozese ukwato bunga bwa muhogobo chumbo obusero onywe oteteka musukali buchumbo onywe otyo jeni lyaho netekegyo girora tegira buziba kwete mukubi gwa etereza hansi ngo etereza so inyo mukwe Fatima tengiria giriye etereza ngo nuko kibamia icyo kinoge kiriye mnanga mukatalo ko musentro bakitunda gendo kiyeyo kichumbo kihute by jeni kugaye busomwana nkanyuma na aterera by the way nyamwana akuterera akuserera nyo nondetera binebizi byanywe bye muhindule mana bubisiki yosenga jeni mantahire maho asonga zekisiki tuhindule baitu jeni bakakukombage bakuli babe nangaye ebyabulikiro bagi kukomba ebyabulikiro nyotenso nyebe nkabira ira tinsobora jeni nyebe tinsobolera kimwe eba kulona kombe yere ona ikombe yere bambi ya ati mulingo tugambire ati atomana aina ekisuke ejo jya kikomba bita nabo batusasire kankugambire jeni ndinuga mazima nyoti ndikomba bakuli tindi gikomba oligwa mwara wabahinda Aki kubanza nyinyi ati nayo swito ginyunya ya ati obakina ayo akinenda bakikombe sahani bae bagami arebite bimu sweet yakati abakoita giye niko bagamba Julius okusaku kunyungo okusakutera omuntu olyakarumwa bae kandi toko nabakoleki barukutere ukenge so ite tukusako nyuma ni babikora bakoli bagikomba tukandi genda sweet nzibu nyowe sakunyunya busobuzibu bae nyongundi bakulingi kombe ekulekemu Tensobolera kimu hataro bakuleka ekwetagisibwa atikandaro abayisiki abayina nakajanje nogana kyamutandika nkomba omunkuwawa nkomba munkuwawa mporuli mirwawo araba abayine nkwawe zigubire babakinga kole bintu byekindomeye mwine nkwawe ezigubire tukole challenge yo kwimukiye nkwawa isiki teri abasayija nkona abayisiki mu tukole challenge ye kuwawa ozire muri yo kamera busame filter tukole challenge yo kwimuke onyina abanko kutera mutwe kandi jile nkona video eri bate mbese ngiri base kuwawa tiba kuziyonja kurungi kiba antara hebe abigita mweyereze engwawe ulemere kwera ate kuwawa zera era tizera nkona mutukole challenge zo kwera kuwawa nyo nyoni yakukera mu challenge iwo kurora arahe binte bitera no boko yetere kigitakita animoro mali akabina ako akabina hano hansi hano enkuwawa tibirira muno hatrisi sakurenga baitu animal hansi enkuwawa na akabina tibiyera mali na hano antera Julius hano antera ati agire mputu arona misa nabasajja abakweyeza Timukia inansoni mwe yuko yeza kuliko abakazi bongo. Abakazi. Timukia inansoni akagita mukatulekera bayira abasiga mulike twambire bigita. Mubirekera abakazi beyeze benyirize hati wagwa mugita nomkazi barago mugita timukisana abaraga. Ati gamba aro pasa. Timwagora kimira. Aro bapasa imanyira keyeza Mr. Mali. Makeyeza. Mwe bale kweyeza bamukolo muri mugwa ruhanga. Hata already pasta. Ruhanga agama mujengo kumukale koze mukali. Hata already pasta weyereza. Kyongo kutebeza abantu tuli mukisani kya ruhanga katuhanga tuli beautiful ruhanga cyo ati kihandikirwe cyo okitebezeto abantu bayira abasikinye tukole challenge yo kwemuke nkwa ninyagisoka mu challenge egyo challenge yo kwemuke nkwa Julius urakata iseti clip zino challenge ninyakusoka ku challenge yo kwemuke nkwa abayisiki ngisoka okwenda kuimukia mpaka enkuwawa kuzimukia ngwana kutumike enkuwawa ate kuro Julius ngameko wazigubire no kuzira mu filter esigare gubire kulema okenge no kuzira mu filter ngo gubire begubire okwana muntu wa black wazira mu filter akolekeza kimono wa black sengo wazigubire mwetereze obwo yiyereze biremere ate kumije kusekeza omuntu yiyereze emuntu hagubire
oyeze fesa itereire eminwa egubire namuno hona agubire eminwa ngamba teyera naye gure emputu eminwa teyera oyereze twangire mama wetu webale kweyeza oyo bakagamba bobanka bano batere enkinzo obabo abeyira kimu beto tologo sheila price akerera kimu baitwe akera aisana kubi mama iwe anti baina sente baita aisana kubi wama yokurora mbaini nsaba bakweyeza tugenda mu challenge tikubaleka mu 2025 ngubona mateka pressure ebigite ebyo nkwano bano yiyeza mekinga shiwe bigite bisigena muno nyomura ganye kwesama nkona mboleke babikenge nkono yiyeze muno nkono yiyeze engunu tisakwera je ati kantu bakolera kitu bajiwaire mu kutusekera kubi mukuzoka kubi skin ni yeyira mukuzoka kubi muleke kuseka obukime kuyeza leka kuseka mujalo sakuveza neza yitu mugati tuza amazika mu nyomu chakunjuza baitu kwenda kukaguza Jeni habwaki abayisiki bagenda mabara bataina musente batana hokurara ukanyire mukano na yenda ngumpaka bamukome bamugulire byo kunywa bamuraze abasiki nanga yiwe nsonga ki abokuba Jeni hati kagambire hati Jeni akabaga ka wako nayo tukagamba gatukebere mu kabaga ka wako tukusangamo obumiro buchweka tukusangamo bu eyebrow manya bu kalikati just ngono simbo nibo obuntu barubatize mu baga bwa nyongo ngusebye sene nyote yinyekora muyebye eyedrebin omwisiki boko bota ina sente sigara mu kachali muleke kujja mabara kuzimbirira mutaina sente kanyo muleke kutuwesibaho mbujeni ati omusanga omusikia abokwa kusanga kumanyire Julius kanyehe chipema ameza yawe adiru kinyaja naiwe omumanyire muno benko banyizire na Jeni niwe nyizire nawe okengere yes somba inisaba muleke kutuwesibaho bambi emba inisaba muleke kutuwesibaho nembolo kusanga ndo tena sente oteleta akanye kikyo kubaza nyono mwenge gundemere thank God omwenge gundemere kimwe abaza Julius gundemere mpanikire era mina medezi mwenge ni murora zibiyeza bataba mwana nyawe mwenge gundemere haleluya baitu mazima maro mwisikia kuija mbarata maina haja na kurara basi yati baina baina kumurara abana tuwesibaho mwatakura Jeni mbani nyina mutahire sai 12 tinyina ho kurara akitukeyezemu oyiwa noha nyinzige mbara nyenga okwa kunyesiba tutaye hamunyo iwe noha sabe siki omarariraza lilele mwawe bukenyikana ta paki memo Jeni tagye kino Jeni tagye kino esukaza hizi sana ziti ekatene yesi neti agira old model bojukiki nyowe bojo bantu yembe sengereze wana ndakurara mwanga Jeni tugeza mu mbara masato tugenda mu mbara bula mafamu ndara gwaye tugenda mu mbara isokete basikiti jagena mbara umbani okurara no mnani ndara mbara kandare mbara bati ngwe byokunyesiba tutaye mwange mbanyine unyize nawo ni utuje kutaha aba babiri nyomuntu ngana nawo mubara bula sine mumanyire alo muntu ogo niko tukataha aba byotikiza mbora wakasatu baitu bakagamba basajja baitu rwagawa mungu mwenda bakazi abasajja bepikipiki nke bikutoka na abasajja basubaru bahambire taune ni yona nibo mwenda abantu ke ngo no rubataki pikipiki yawe ni zamani yogo ati pikipiki kirangi kwatiria abantu abatena amani Jagara zamanye kataina ochikobo kikara ina kuikara jamani gadaraze kifavaringi kirenge kikuba kwa katira bata batena mani totozera musiko nyukolekeza oli nindura mani obaka kyamo bakiki mali tomonozera na ina garuba sam chali ate kwa mutenda pikipika okamula la pikipika takalugiro gamba mutegeze none chala abantu akusana nkabali betu abaliza haba baina mani ogainamo ebihuruhuru ego bojo bisikame na amani gawina hamsi iwe norgano gama proud of make a figure which figure bojo inywe which figure mane sabo kubote na kabina fitete muzireke nyamba gabulikiro tete muzireke mbarangiza bisika ujura taiti amani ngeje ngiye salama ebintu hano woti nigana mebikinzo cyari manye nkizo nizo situra byakobi abankinzo bakikaba kiki chala badokita mayiza mutugambira kiki kituro yaye kubya kabina nyengezo zoboteze bazintereze nkinzo kanye tingira ka iwo karoga figure yangine menkizo kizo kale obano ndurani ndibata Ngwa section mungambire muntereze ngema katenge mungambire giro tuntu twawo tutyo nakabina kawo katana kebizibu aro bukazoka ro kabura umone kabura we bizibu obuijo ndi bakubanja renti ntakiya karura ndani karura kala yakandaka ngebaka ina mubuzibu musoke mu commenting ante kabaliza ababandi chali basikinyemba nizamu esoti ngoba kubena akabina kakotake ngeka manye namba lokugwa anyway baramkiza abasigazi basanyu mwekozolomo muri matown hano mubaraka tabayisiki
mukarakata kufueraho baijo mbamanya mwebale kono mulimo kwa kabumba baitu hatita bagaruire mundu hagombora mwebale gukora batara haba abachwire mu kukorera kimwe mulimo uruhango yatumire ko bakulire kabakarakata abana likabakarakate nkaba DJ buli nkabagamba ba DJ aba DJ mwebale kutikirira oimene abatezi bebisani aba driver ayigo nabatere bisani abo murabingi kale umuntu mutaka sana jire string amanya bayibo je bantu bimwe murabingi bojo baramukize group ye I salute you baita amazima bana bakozera umulimo boja bakoza kwana kyale noboko nyomo ngigo yako nakuraro gusasuye hatoba inenda kurata bitunanga yes kandi mwegendereze group ye olo mojone bakukwana toja mwekengira mbuniwo oiro baba kebere oiro baba kebere batamara galia jeni tandika kudubatagana obupira ohanyo banyo Jessica ntenagiriza tomanyi no bupira rubatagana bo just in case no test kits nogo no test kits rubatagana bo just in case kali mwati break buri nkarura no zinaka zinakale bakarabata kakaba kanyambura kakaba business kola bya social distance nyagambo hamukiro mutima losi okogala nakola mistake kandi byo kuzina jeni byo kuzana bya izire byale ebidongo byabo bikagwa mu nyanja Ojenyi bikagwa mutango wa Uganda Kongo ebidongo byabo niho byagwira ati na nyo bidongo ebyamazina muningo byagwira naye byo kuzina bikagwa mali bikalemera kimwe ati nyo kuzina nyene nyonya bitagwe aho ni nyabachikirira ara abantu bagindi banga cyali mu heart break zange ara abantu bagindi ba commentinga video imposting rege tuzina Julius kwate kiana iyo tabarugana mu Kristo tabarugana Yesu ije bitubikora ingira neso ni mali ate kakuragwa Julius omuntu woma ate kamba kopisa kantu kamba ibiro kana tukamnyona Yesu tafrin tukora hamu omuntu kasomuka kitikamu business mukagitikama bitebi timbalisi wano nimbazabuwa okusanga nabiga mutaka kumbura nda kusoka suwekereza ati nyo je ninkakwanaga nibo tukusizinga kora hamu tukolega tuwata kyasa kora show tukwata tukulemanga na tukwata kyasa kora show somba nimba saba munaka nyoti nyona tukubata kyasora kora show niga mazima enye muje mugende nebo byamana boss wawe utakamura byamuna amaiso hamuli mugwawo no leki nina kufuka boss ati nogasimura ntosimura yambaga ati abanatekeza business efukire yaye ati okujuka nkabuli butwanankire butwabalize ngo omusajja bakukwana mbokubanta ine motoka okutegeze bakubefokere yawo ne fala maimani hazeka egweta fokere yawe omugonta akuli sayino ndatuhema boss bakubyama naiwe business te fokere yawe manager bakubyama naiwe fokere naiwe manager namuzaba aba manager bakufuga ama business gabano ndako fora yawo ntagirira na abakozi ndako kwefora yawo namuno ba manager ba mabara bajaba manager mabara mkozi emirimo kubyama nabakazi abakozi nimjakobinga omukozi bwako muima huenda natandika kumuharaza jokase mwana ndiakwera wenda natandika nkosinge musikyo buramuima akanga akatakuharaza taha gino fune hande tuga buli baramu hoima muno babaleke no baleka muleke koza abakozi muleke bakozi sa nyobo yangire mu burungi muleke nyobo je tinsakulya mukozi wange tikikusoboka tikikire tikija liyale abasiki bayingi gendo kwane handi mbaramgizawo je batukwanira kiro kimuno inda omusiko mukozese mu byamazifu wakamuteka muzinga baiteke kwikwika kikuhika aho kwenda kuinvestinge mu biki oli business iwa bako kwikiza kuli ebintu bya utakwenda kumuha batukani Julius sponsangi okundura kunyirira nzoka kunyete maka sente oizire ontiratire maka sente kali tulire kyamani muno ndabandire ndio jikete ndia muno kale ndia batukani osanga ontirema mintu altana bajo sinyehime nyo mwana wabahinde nyembe mawe mbabo kwa bawe kika mukike ko bontire umuya nyoje ni wabungembi amenayo hati okwenda banza kulata sutu soka twekenganga niyo kokora byamene emizimu yo mwanyo ebyo kenganga na kiki akusomoli SST tumanyanga ne oli SST wa science ndi history baira bandi ndikiyorambuzi na kungenga kungu ngoli geography mbwa banzo musomese Canadian prairies when can we meet iwe kankugambire jeni bokwikiriza omusajja kukutwara okaikiriza kuli akasente kaye
bawiringi kumwihamu musayo kukuyayota omuhaliyeho ati wange kola ngambire okola Julius okola relationship season kala amazima gali harobo sanga mwana dating no musaija kile kimwe sanga mbiyamira hamu muhangayire nigamazima hati okutekereza ngo hatobora muhangazo kamuhera hanyuma yemeze nkanti ndwara ikara bwakuba mission eriyo kubyama hakurole era nobuli mara nawo biro binga utekamuhanga agenda nyoka kugambye kurora katwikane mu relationship batu kongambire kinyuma munyo Julius kwa kwano muntu ene kyakongeiro batu kiruma muno mutakongere ekiro kimekyo atene kyakongeiro iwo mongeiro hoki atani kuma obutujja kumana Julius hamu kuba manyinja kongera hoki eno inayo inakuba kyo kunyungira batu kana kubalira sire mubomezi bange nkumata kwesere ngongoze passport ngoze mulimo George ati yetiyo okubikirize kumpa akatebe iwe oyiresere okenge kura oyiresere ngo ine oyizire okenge nyizire kunkwana nyo kana jise msikese nyara na bankwana ndi mumbudu zange kubaza kusindika ngane ngo misigi gatali magezi kimanyi no nkwana ndinkoza obwire kusindika nga misigi gatali magezi ndinkoza ndituzaka kusingira misigi bya love bani Kenya cyakanta ko kusindika misigi asimi yange mundu zange nyozi temba butemba ningamaze nyo mundu zange zitazo kuswa kutoza baita atikale nyoka narongana ndora nyowa omusajja kala izira rugira halarugire wamuhakatebe kuikara habakino muhakatebe utajja kumusavinga nkusavinge ntundaki hatu kimaiki kuba kimulese ekimulese nanyoma kindi kandi mulingo kimaiti tokutunda bikuwete tokutunda manya mukomboti ekyakwenda okimanya kwenda amaguru kusigika nganja ndachulira abasaje kusiga ngenta kajandira abasaje nyonka yanira nsawo hati sigenge okuboyole sere welegi na nyonka bane sere sente hati maisa basokote o investing muri nyo wote bajja kubaroga bararugo bajja kubaroga bakano ga kundoga mukama wange oja kwesanga gajeni bakurogere bicho kabya byensoni bigarukira hano byaha kuli hansi byaba ni batugere Julius tutabaleje naye bani batugere naye twani batwafuiri nyike so twandi zero wageraganye kyakara animal hanse tali area mwane bole banyumizege by the aka story aromusa musikika gadoka izirege mtown oku oba naba murogere bagaye kuhura ende akuguruma mu nkembuzi kamukabiri nkente kamukabiri nkembuzi obane byakoze bakana kurangambi yese kurabwire buno omuntu okuroga tiyo akuroga ambo abakoni kyo mukozere yose namusijja kumwanga akuroga nokwanga era nokwanga kuroga no muntu kubane kyo ina bano bakuroga bayo tekizambu ito kutubaza muno twesama jeni bajja kuroga nyoba kutusasa kundoga nibarogai waikala echule ize tekizambu nyomne kanye samire hano tibambu bajja kundoga nyoko samire kwangu tano mabulo makumanya bali kaniwo kuchulezi bwawe mwine bitimatima byanye michulere ile era nyo nkibagamba bulikiro kandi competition imbi ekyo nkibagambira na sika kusereka abana nkibagambira muri kusereka abana obusikibiro wa mtauna hano bwagumba butiyito karura kaina abana kakasebe bakakusereka abana mbara mkize na inywe bali aro hali bakwika cyali hati kankugambe je ni cyala zaire yonka nibabo akwenda kutunga omusajja asetu aka bakata banza kasereka enyo bana nyamchali mubaza amazima bale nabasiga mulahiro ku amazima mugamanya kiba kirungi kuwenda mukaza manyira ina abana kandi kirimo muno musayija kengo ina abana tamugambira kandi abasiga bachawa kuba handi baleka ati kendo baza amazima anyonyi no unkumanya kasereko moje waye tagira mwana debo omuojo ngeri bamutereresimu nibendo muisike musikataro nibendo musike omuisike bafoli bafunire namba yayi nibendo muisiko musikataro ni olo mujina nangira bamweze namba yo muoje nyamgaruga mukazi waye kone namba yayi umunye mukazi wange tugira omwana nyaka mwenta mamo hao umune ndo musikike musije buda umusona agira omwana mbwe agira omwana wange nande omuje yagamba akapatake mumusiko kagira no mwana orunda akaba nadu papa atamu ojinya mwina we mara umusajja Julius aroho mundu ataka ngambire Jose no mpava zaje na mabere gawa ukiga gweni ni kugamba je simbe ito mukani ngo tucha ko na basajja bakuganagaga baganaga haraki kuingurana no araba jaro je na basajja makoro agahikire amuisika ino mwana akama yekizo no mwana mpostinga sitasi yayi Ongiro bamaze kwa na umoja ayo postinga mwana kurumi yo moja kumuri cyambo mwana akabanyina mukusereke hate cyamabere ecyamabere je na roho bwana buto gagwa hata roho bwana obuto obukutandika ebintu ndo kihali buto akana kajja kwike myaka 20 misa babasajja amabere bagana bamurabire mubambi bati bane mweri ndi wenda tibabuti era iwe je ni wesuneho ngo ina viewers mali abana myaka 20 kumusanga cyali bikagwe beka na nyitiga bati mbagambire nyaba bakani banjuma nibandagira mbu tigaje kukara gali permanent ngimanyite mukona munjukize kandi nyite family galigwa
gali gwa kana family timbo tigagwa mugagwa ozarangwa nigasigaga emere kisigira tutugwa so mureke kunyijukiza gajja kugwempana neza nyomekezi inteka ruhango bya baina mpanga kurungi unyo yaba kimire nkenyongeza mureke kunteke ibigambo byanyu baita basajja bonki yonkia nimfu waki yonkia mubakane yonkia bakuli yonga leka konkia okuli hona yonkia basajja baheba kuli mabasajja bagamba abasajja tukulira haibere murakulira abakuli wewe utatwaka bali bakuli banyenu lero bayichandeta baro yangaidi sana runyo bitana bakomentinge mutake ngomeshe section abakimanyiri bagandi sana runyo baito kusisikara mwana yokajo nyoti so yabaida mutanza rukuka mwera mumdagani mbazana mutanza rukuka hatinga ka video kali kenya rozere aka chicken ndero badu chicken na komba no munyo kumwa mwana katikati tutabena katikiro wa bugana okabibo ino mbirozereke hati omuntu ogubwanya bwira bunu mwana iwe akamwarukire mukano namira Dirukando gamba ngo igusire ngo aina nebi oyo nado ate bi oyo oje chicken atusipeze homanda we abasijja bachikirira borekeze namba limwe nakwate wewe abokezemo mukazo bora kuwanga gena musike kati bojinya boje nyenyene tigizo bora kwa baba sente baba sente cyari bamubingire na babati bamubingire jeni ramuki abantu tumalire sho mbaramukize namba limu kalihona abanyendeze birungi mbaramukize namba limu kalihona nabatakuendeza baramuki obo nkeija nabatanyeza bana kupetera ka business kange mbukata kati waba client bangi ngongera kubajukiza mujaguro enkaito mwako munyenda timujagura business okengere obo kubodi oli ni omutima ijo hagire ni wakurakurane leka batere business ngeti njagire kangongera kubajukiza wampangisa muhanda ekitaja ko yakana okana ta business ngeti njagi yakana tikwa mujukize era ntakatala centro baketa level yaka mpangi sexy ka full stop kanta mwana wabahinda ntamwana wabahinda ege nja kibajukiza gabulikiro ntamwana murungi agira simere chikire ho imayona ate yeza takwata mukigita nyome sikiti bayo yenda kurangira wewe mbwa iwe oyenda kurangira mbwa iwe tinya namanya kubanga ine ntanacho nobo kundonyo jeni abamanye mu meeting watabigita tinga kubanga naganta anacho nobo kwa ni second ameno gange gali anacho hona nkwe kale mwebale munabaikare ni mutuhondera jeni mwebale munabaikare ni mutuhonda kurugatu katandikirege antekaniza yaitu ekibonu wo mujeni nukuacha jena arangira ya tutaita nekyasa kyabaraze kikuija bye Kitara TV kwegesa kumanyisa.